Nginibingelele ngiphinde nginamukele kubathandi bomculo maskandi kule channel ke enilethela izindaba zamaskandi ezifika ngaso ke isikhathi nginilethela zona namhlanje ukuthi ke bayakhankasa ke abalandeli ke bomculo maskandi bakhuzani ke ama Blue Lions ke lapha ke njengoba wazi ukuthi ke ingoma yeqhawe labo ke ingenile ngempela ke onyakeni ke kwezonqamula ke unyaka futhi ke bafuna ukwenza show ukuthi ke iyawushaya ke wona ke u-number 1 ke sihlukanisa ngayo ke ubusuku lapha ke ngoNew abalandeli ke bakhuzani ke bahamba bekhankasa noma yikuphi njengoba ke ubona lapha ke bekumcimbi wawo ke noma ke bekuhlanganyele lapha ke iEFF kodwa ke ebhodini ke lapha ebhale khona ke lensizwa ibhala ukuthi ke votela ingoma ke okusho ukuthi ke uvotela ke ukhuzani ke kanti ke kwezinye ke ezingena manje ukuthi ke kukhala ke ngaye ke uDSD lapha ke ukhangelani ngokudla ke imali ke zabo ke abalandeli ke lokhu ke abagcinisa ngokubafakisa ke ama pre-order nangempela ke abalandeli ke benze kanjalo njengoba ke besalindile ke namanje ke ukuthi ke kuphume ke yona ke ialbum kaDSD yawona ke u2023 uthini ke okwakuphawula noma ulwazi lwakho luthini ke ngale album ke elindiwe ke kaDSD ngabe iyaphumana noma ngeke isaphuma ke besinga kwembukeli besikulethezwe namhlanje siyabonga.